Ihlangano yenza inlinganiso ngembalo iveze bona amaSewula Afrika sebujameni besine ephasini lonke ngokugandeleleka enkweleteni njengombana kusahlele ingogwana iCovid-19. Abathengi balila ngokubiza khulu kwezinto begodi omunye umraro ukuthi abantu benarha le abayibeki imali. Abantu abafuna ukuthenga izinto ezikulu sekuzokuthoma ukubabudisi ngakibo ngombana ngeze basakhona ukuthenga ipahla ekulu. Khubhululo liveza bona amaSewula Afrika amanengi aphila ukudlula imali abayirholako. Lokho kwenza bona badude engkweleteni. AmaSewula Afrika amaphesente ayi-86 athwenyekile ngepahla ejayelekileko ebiza ngaphezulu kwe-20 point kunesilinganiso esifaneleko. Abantu bamaphesente ayi-78 bathwenyeke khulu ngendengo zokudla ezibiza khulu nawulinganisa nenyanga ephelileko. Nakusenjalo abathengisi bemkhiqizo bathi nokho sekunokunzinza endengweni zemkhiqizo nanyana abalimi bakhambe baphazamiseka lapha nalapha. Izazithi ukukhuphuka kakhulu kwentengo yamazambane netamati kwamhlapha sekwehlile njengoba nabanye bayahlayelelwa ngesikhwanyeni. Intengo yemkhiqizo elinywako ibonakala ibaphezulu khulu ngemva kokwehla kwengogwana engumabhubhisa. Ikoro le isebenza ngamandla ukunzinzisa ubujamo njengoba abathengi abanengi baqalene nobudisi kezomnotho. Ikhampani ekhupha umkhiqizo omkhulu wetamati iZZ2 ithi kube namajuguluko amanengi endengweni zetamati. Ithi nakwehla izinga lokusatshalaliswa kwetamati ukube ngapha abantu bayifuna ngobuningi kwenza intengo zikhuphuke msinya khulu. If one looks at the beginning of November, we were looking at about R6.58 per kilogram. It did go up in November to about R9.30. It also dropped when the production was at its peak to around R4.38 per kilo. And it's now sort of stabilized at about the R7 mark. But we're expecting prices to go up because production has come off slightly. I-Agri SAET sekuthomile kodwa kufuna ngobuningi kwe-anyanisi namazambane. Ithi nentengo yenithelo ezisanda ukuvunwa ikhuphukile kancane ngonobangela ukukhuphuka kwentengo yepetroli. There's a clear trend, upward trend, especially in terms of products such as potatoes, onions, and so forth. Basically, it boils down to supply and demand. Ikoro le ithi iye yona inethemba ngomnyaka ozako kodwa ninevalo lokuthi ukhambe kuphazamiseka komnotho ngahle kulikambise emkhiqizo.